minister wandu wandikao warengeze kwa maana wakofanya mashirika wakofanya hazi wajimanda sinao ikawe mashirika wao si serikali zito sisi wandu hazi ya serikali zito haruma mashirika riko bila njia haruma mashirika reona inamna ya mapesa ya kunjia haruma mwezi wame vanjia mapesa zaidi ya 50 milioni haruma mashirika yayo mapesa yayo ho ministeri ndo ya receive ikawo jusqu'à maintenant mapesa yayo sisi rafanya haza haruma mwezi wame karija libwayo nija hunu ministeri nija rafanya mahadisi wakati ya mwando redirija kano dirija kano arunga sumura miyokaya abo na mwende mjo bananga sarumaze haza tajuska maintenant karjaliwa umwezi wame abo na abo responsable do ministère parce que directeur général kanaye wesa haroha ndizahe ministeri ondo warangaze to mana hizo waihansi wandu yabo wakawira weiya arumaze agence abaho mwezi wame kabati agence yao ma mapesa chema pesa yao plus de 50 millions ya rengo wa ministeri alafu sisi wandu hazira kufanyabo na yabo si wandu hazira pesa bidiriliwa 25 millions haruma 50 millions zanjia wandu hazibidiwa liwa 25 millions alafu jusqu'à maintenant ngatungosto ahunu beheziwa mawa na wanatiti leori ro harija banu rijeri one minister Pascal karija banu jari ona na SJ na del kapwahe waja warambi ukaya yabo sisi ngarjoli na minister banga na interimu kana jambe seveni abo wolu receive mababa katupe he message rinjendele zatu rekea rilindi wareremba jawabu hata tibiti jema hata jusqu'à maintenant leori jo harsi tena rijeri ona ne dasinao rija yabo waheza vitri rabo kaya ministry ngondo presidency au walo yabo waheza vitri kabati mahadisi ya pesa ede manela ko jabalo jeri be message usoni mwedaula usoni mwo kumurika mili wajukaya omwezi wame wandu hazo aeroport wareteni wa walo yabo mwezi wame karjatini wao karjali wao jusqu'à maintenant karjali wao karja uona ebenya abo daula kango na dito usoni mwe ministeri hao wadojwa na arbo semester wadwa uzise omwezi wame wenda hu sasisi wandu hazi rareteni wali tamu omwezi wame karjali wao jusqu'à maintenant iyo le mana raja odahu ni leo ra comprendre pia riba beni zeno wazin uli wanadamu wazijue pio ikanga bwanda dungu hamba kaya aeroport kabatu ila ngabwanda alo yabo ikawangwa yao mwezi wame na huo ngari yao ministeri parce que ministeri wolu warenge charge ya hao wakawiya waliva neze agence wa waliva lonu shahidi atakasina akasina hili nikasina photocopy za check ikawo hizo wao warisikinia isikawa za negotiation wano tabi hao za negotiation raka negotiate na sine agence hizo rika wando kana na mhozani si maana banu le shirika garado zalo kartujwa bana bahimba dukana enda si mapesa yanu mlibe kabula wowo wahana muda wa hawa kuliba shau mliho ndeheli rafanya mahadisi sinao wakauliva mapesa yao kabulia ili sisi jori ya beneficie de kinyume wa yalibi shakar ja beneficie wa beneficie onrodina ikawa mwanama ulo na za utekelezaji mjumo hizo na shambakia ni hindi abaha hizo de procedure ya mbakia mbire numliwe mapesa yanyu hindi abaha wale procedure ya ubira sisi do jahunu twafiri jeri dai wo waja kwa jari ababasa toka jari message yinu almuradu wanu waja kwa tu receive ababasa kile rafikiri inamna rijoko kufanya ili rihunde mapesa za hunde mapesa tu yingi farudi iyo na bakejua na bakemvua ngebidi mapesa mwezi wame ngebidi relibo banda declaration ya gouvernement wanu soka wali bi wandu pia ila rabo gouvernement wa wali wandu watolo hazini sha gouvernement ni hali yalona nsone kange na irundisho kayango yaone wandu wafanya hazaru mwezi wame mapesa ya njia za agence za toa mapesa za liba wandu hareda gouvernement yarenga mapesa za abo ministeri ya roho jukumu ya dabidi ya libe parce que ni RSF yarenga ministeri de yarenga ya kurenga mapesa ya gouvernement wao walibisha ndo wandu wa tolo hazini sasa sisi rabaki hazini ndafanya hazaru mwezi wame wale karjaliwa na abo ministeri ndo dhamana mparo ondana na waziri wa nyumeni ya Jaroma monana nyina habambia ndungo hindi ni monana kadunga waziri wa yulo bana basa waziri wa yulo nenda sinaye harambia ukaya awe hadisi yongu ibaliyo ya ibesheye daula yabo ngujorijibu ranguda yabo ni sarahaja atangabo sikura paro hujaraka hunu ya bila zambani amanda yani abo sikura paro jaraka hunu ya bila zambani enda za ole warenda na rengo ranja huda rauna na sishe reda zatu mkamsohara majoto lazima shabanu sisi kartu fanarugo sasa ndio
ngarida hiyo haki za hatu za ngono ministeri sisinga ruma unita mwabaha tamukarna ujuwari je bana tamu karna ujone la mwiye parce que ukartumia ngariyo ministeri na rumi swaba hata mushatsi ministeri amurama ngamukizeo ministeri haku nabo hama imadayanu ikaubidi bade hambavi munde shawiri ikaya leo ministeri hamade namna wafanya wambalilanize miwango inga ngamjo renga avocat ngamjo veha inspection du travail inga ngamjo sufanya jua saya msome hitini sisi rambao mapesa roha bidu ya roho haina namna yote pia haina namna ya uvira na mapesa rohe bidu ya rohe vanu baha namna sijiza uvira ka kili ka hikma ka ni ndongo sha muhimu mapesa hatu kana ujua mwezi wame zimvuza hatu zituhenda na bonga sina malene rafa na ho mwezi wame na bidu ndalipo wandu wao ngiyabo sika tulikopa semi hono ngari kasina malene rai hansi ya hosisi o ka ya ministeri wa relibe ngebidu walipo kasiwaza. Assalamu alaikum. Vanu zampere zino zintunogo zabidizende huli haku shanga bwa ndokao mwanzo wa taweza za mana zao okabanu amadeli mwana maeleza banu vanu okatitamu yako yarenge ya aeroport hakorenga omwezi wa mwa dejo abo avril na me ministeri ya hatu warenge daraki ya ujere eswarafa emezio mili abo heni shakonjia ni shakoroa ezidara kikateze roha na surdini na maamuni kateze ze swarafa hizo pia zibakisha no ministeri abenge sisi wandu ka retene wa tamu abo mwezi wa juin dasrapina hazila sasiche kwa wakati abo dijazalisti zahema retenu no akoroha sazi heziwa abo wale wandu wa ndaka kwa jonde dati wa retenewa abo abashoma lahoni abo emezio ringe daraki sandu ka retenewa liko fanye hazio hautumainu kaya heto mayo kana minister balo daraki hato katio wakao muatu kapashia daka esio katio minister do iwaye abonge zenongoze pia kabati ndogo kao ngabo masataliano yao sheda kishoke ya eza barindini mapesa ya njia rafundesha hatu abenge dala ripona mahadisi menji hiyo yayo gasina ministeri ngaruna makati ngodo mwinji nukatunda mavuna abenge banu sisi karuno pa nuko chondi yo no ardo pa basenga bazeta probably bire ngabo bukomba ojito amana shagana ndo mana jumae abulazi mazirongo zino eka zemejazinu kashida zabe ha message umala lazimu ngazojwa henda bonao ngazojwa henda parce que yezo amana shagana ndo mana wa jumae ngazojwa henda wa madhamana rawambio kaya hazirafanya bukaunga sina ze copy za hizo sheki hizo za Ethiopia za Kenya za Tanzania mapesa bikao ya njia ngarjwa arma 58 million na sisi habari mwana mayazamba mapesa bikao ndao relieve asima retenu ndio 25 million kwa mimi sio kaya yono gabike rivurana shantu jaza barinde ni balo mnande zaile oini rajibanu jarundu ministri ngena mpleshima ngena renyo bantasi sha ngarjwa sta milioni be kwa sana mpaka rona dasina